имрӯз муҳоҷирону бекорон ва занону духтарон имкон доранд бо ҷойи кор таъмин шаванд, зеро ярмаркаи ҷойҳои нави кори холӣ ва вазифаҳои озод дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Конибодом дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Маркази имконият баҳри рушд баргузор гардид. Мақсади он ҷалб намудани муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон, ҷавонон, занону духтарон ба фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Фирӯз Искандаров, сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. Вай мегӯяд, шаҳодатномае ки аз тарафи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад, дар тамоми давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз ҷумла Росия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон қабул ва тасдиқ гардида, муҳоҷирону бекорон метавонанд бо кор ва музди меҳнати хуб таъмин шаванд. با همین روزه 631 نفر شهروندانی بکار از طرف ریاست агентии مهنت و شغل اهالی ناحیه باباجان غفور با کارهای دائمی و موسمی تامین گشتند. اینچنین 130 نفر شهروندانی بکاری خانه‌نشین با کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی آدرس بافی چکندوزی با کورس‌های کوتاه مدت راحت گرفتند و همچنین تحصیل را دام داده ایستادند. لایحه برنامه رشد سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مساعدت در برطرف‌سازی تاثیر اقتصادی کووید 19 توسط بهتر نمودن نیکواحوالی و امکانیت‌های کار برنامه منتوری شاگرد تیارکنی در جمهوری تاجیکستان عملی کرده شد. زیر لایحه پیشنهاد برنامه بیزنس شاگرد تیارکنی در منطقه‌های دهاتی ولایت سوق از سنه 10 مارس سال 2020 آغاز شده تا 9 سپتامبر سال 2022 جمع بست می‌گردد. زنان و بانوان ما که هنرهای خیش را در اینجا به نمایش گذاشتند، دستگیری آنها از جانب حکومت ناحیه باباجان غفورов و حکومت ناحیه باباجان غفورov در همکاری با تشکیلات جمعیتی میر امکانیت بهره رشد می تواند در آینده برای باز هم فرا گرفتن زنان با جای کاری دائمی مساعدت نموده باشد. муяссар бобоев ҳунарманд аст. Толи 2 сол мешавад ки ӯ бо ҳунари атласу адрасбофӣ машғул мебошад. Вай мегӯяд, имрӯз дар ярмаркаи ҷойи кори холӣ иштирок намуда ба худ ҷойи мувофиқи корӣ ҷустуҷӯ мекунам, то оянда аз меҳнати ҳалолам маоши хубро ба даст орам. имрӯз ман ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ташкил кардем. ман омадам ҳунари атласу адрасбофиро интихоб кардам. ман мехоҳам дар оянда ин касбро омӯхта ба ватану давлатамон хизмат кунам. дар шаҳри Конибодом низ шахсоне ки ба фаъолияти соҳибкорӣ хоҳиш доранд ба лоиҳа ҷалб карда шуданд, зеро он барои пешбурди некуаҳволӣ саҳм мегузорад. роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Маркази имконият баҳри рушд Ирода Бобоҷонова мегӯяд, барои онҳое ки дар самти фаъолияти соҳибкорӣ рушд кардан мехоҳанд, имконияти васеъ фароҳам оварда шуда, инчунин барои оғоз намудани фаъолияти соҳибкории онҳо кӯмак мерасонем, зеро яке аз мақсади асосии татбиқи лоиҳа ин дастгирии занону духтарон محسوب می شود. ما تا 30 نفر اشتراکچیان را از هر یک شهر و ناحیه ها در همین جای خودتان به چاره‌بینی ها آموزشی تشکیل میکنیم. هم به شما تکلیف میکنیم که اشتراک کنیدتان در تمام کردن همین چاره‌بینی ها شما خودتان 20 نقشه خود را نوشته میتونیدتان. ما همین شابلون های 20 نقشه رو در شابلون های کوتاه تیار میکنیم که شما به چی میگوید آسان تر باشد. شما میتونید خودتون اشتراک کرده، خودتون نوشته پیش اتسنشن کمیسی بهادهی تشکیل کرده میشود. خودتون یک پیشنهاد خود رو کرده زشیت کنیدتون. муяссар деҳқон ва сокини шаҳри Конибодом буда ҳунарманд мебошад. вай ба гурӯҳи шахсони имконияташ маҳдуд дохил мешавад. новобаста аз ин мехоҳад фаъолияташро дар самти ҳунари мӯҳрабофӣ ва дӯзандагӣ васеъ гардонида маҳсули корашро ба фурӯш гузорад. барои амалӣ намудани ин мақсадаш бо ташкилоти ҷамъиятии Маркази имконият баҳри рушд ҳамкорӣ мекунад. امروز تکلیف شد که همین مرکزی امکانیاتی بهره رشد میر به آمدم و خواستم با همین مهربافی و کاری فعالیتی خودم وسیع گرداندم و همین پروژه بهم خوش شده بیزنس پلان نویسم. چیوری با کسی که جهاد گرفته فروخت دادم میخواهم همین خودم دختر خودم فروشم. مثلا یا به چوار گرفته شاگردای برورم برای همین من این پروژه بهم گرانت می نویسم.
дар зерлоиҳаи пешниҳоди барномаи бизнес шогирд тайёркунӣ дар деҳотҳои вилояти Суғ як қатор чорабиниҳои иттилоотӣ дар самти пешбурди соҳибкорӣ ба монанди гузарондани 8 маъракаи иттилоотӣ, 8 лексияҳои омӯзишӣ, гузарондани ташрифҳои корӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ, ташкил ва гузарондани мастер-классҳо барои баланд бардоштани малакаи соҳибкории муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон, ҷавонон, занон ва духтарон, ташкил намудани ҷойҳои корӣ барои онҳо ба нақша гирифта шудааст. 20 нафар фаъолтарин иштирокчии чорабиниҳои омӯзишӣ аз ҷониби зерлоиҳа дастгирии техникӣ карда мешавад. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.